Hello guys, mumeze neza cyane ariko nibwire ko mukomeje ndetse namwe mwese mukomeje gukora subscribe, namwe mukomeje gukora share, namwe mukomeje kudukurikirana nibwire ko mumeze neza. Turabakunda cyane kandi Imana igiguma ibarinde ibahe umugisha. Abari mu Rwanda, hanze y'u Rwanda, bari mu bindi bice byose ariko mukomeje kutwereka ko muri kudukurikirana, namwe mukomeje gukanda akanyenyeri muguma kuturemera, byo turabyishimira cyane. Yaba mwebwe mudukurikira kuri Facebook, kuri Instagram, TikTok ndetse namwe mudukurikira kuri YouTube, Imana igiye iguma kubarinda. Kuri ino minsi rero turi kubategurira bimwe mu biranga uno musore nk'uko yagumye gucicikana ku mbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye. Umusore witurije, ese ni muntu ki, akora iki, ese kubera iki yagumye gukundwa cyane n'abantu batari bakeya? Ibyo byose tukaba twabibateguriye, tukaba tugiye kubibageza mu kiganiro kigiye gukurikira. Icyo usabwa, kora subscribe, ukore share kugira ngo ibindi bize kuza ubibone. Tukaba turi kubategurira part 1, ukaza kuyibona mu masaha yandi agiye ari imbere. Umwana yazamutse ate, ese kubera icyo akunzwe muri ino minsi, ese yitwa nde? Ibyo akaba ari byo turimo kubategurira kugira ngo tube twabibagezaho. Ciao ciao, ndabakunda cyane, Imana ibarinde. Naha mu kanya gatoya, kora subscribe. Nitwa Ndiho kubwayo Louis, niyo mazina yanjye. Channel yo ni Louis Official TV. TikTok ni bya bindi n'ubundi, the music mixed by DJ Louis.